ngo barashe Muzalendo ndabona abazalendo nase ntuzi ko bari hano kandi bari kure ubwo cyababaje ni iki nimba barabajije neza bo baravuga ngo iteka ryose simbabuze ariko iteka bazavuga ngo na ko twarababwiye ati drone ga namwe ga mureke bakoremo mwuvu babare na nyina ndaza byarukuru akutuma nawe yumvishe urupfuru ruzarume oya kubabara uko bimera baravuga ngo n'ubundi ngo si abanyarwanda se baba babikora turavuga ati yewe nta banyarwanda bari hari iwacu kandi ntituvuze abamurashe reka twongere tubahe mwaramutse abandi tubahe mwiriwe bitewe n'uduce muherereyeho ku isi abari muri Amerika muri Canada no mu Bwongereza ndetse no muri Australia dusuze abari muri Burayi muri Belgique mu Bufaransa Suisse Norvège mwese ndetse tutibagiwe n'abari mu bihugu bya Aziya mu Bushinwa na hano mu Buhinde n'ibindi bihugu byose muzi bya Aziya tutibagiwe muri Afurika y'Epfo hari abantu badukurikirana ndetse muri East Africa cyane cyane niho dufite abantu badukurikirana mu Rwanda mu Burundi no muri Congo muri Sud Kivu na Nord Kivu tutibagiwe iwacu i Murenge no twongere dusuze n'abari Bugande Tanzania abo bose mwumva no rurimi abari muri Kenya tubahaye mwaramutse abandi tubahaye mwiriwe n'ubundi nk'ibisanzwe na makuru tuje kubageza y'uyu mugoroba kugira ngo rero ukurikirana amakuru yacu mu buryo bwiza kandi nonose nuko utibagirwa utarakanda subscribe ukore subscribe ukore share kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubageza bibagereye igihe n'ubundi sindi nyine ndi kumwe na The King mwaramutse neza The King uraho neza rero mbahaye ikaze marano amakuru y'aka kanya aho tugiye kuza guhera amakuru yacu mu minembwe tubabwira amakuru ari kuvuga mu minembwe ndetse turaza kumanuka tuze kugera za Bibogobogo ndetse turaza kujya na za Uvira twambuke tugera Nord Kivu turaza kujyana na za Karemi amakuru yacu niho tuza kuyasoreza gusa nyine Karemi na Kinshasa ni nkaho tuza kuyifatikanya rero reka duhere hano mu minembwe ndatekereza uyu n'umunsi wa kane abanyamurenge babonye nk'ubwigenge cyangwa se uhuru wakanya gato nukuvuga ngo iminsi nirashize neza uyu munsi nta drone nta sasu nta kibazo abaturage bafite birashoboka yuko nyine abari bafite imirima barasaruye abari bafite kuja guhinga nyine cyangwa se kubagara baragiye ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye kubera ko bari bafite agahenge kakanya gatoya none muri ako gahenge kakanya gato nabwo tubabwire ko za 0 ndetse na za Bicumbi za Mukoko naho za mbunda zari zisanzwe zumvikanamo birasa nkaho zari zatuje ariko ntabwo twababwira ngo hari amahoro cyangwa se igihugu kimeze neza ntabwo twababwira ngo harimo amahoro wenda bari kwiga indi strategy twebwe tutazi bashobora kuzakoresha kugira ngo bakomeze babangamire umunyamurenge nkuko babyiyemeje ari groupe y'abantu benshi cyane andi makuru nuko ari ubwato ngo buri bwambutse bugeze za Fizi ngo buri gusha abantu basirikare bwazanye basirikare benshi bazamuka ngo bari kuja hano za Poezero ndetse no kongera kuja ku Ndondo bwana munyamakuru akagahenge urakavuga hiki kiminsi ne urakoze cyane The King nkuko bivuze mu minembwe arasa nka nakoreka tuvuge ngo habzutse neza ubwo nta masasa ari kumvikana cyangwa se nta drone umunsi wa kane yes umunsi wa kane nuvuga ngo nta drone bizumvikane ko wenda n'amateraniro kuva ku cyumweru basenze n'ibindi bikorwa bari gukora byabo bisanzwe nabonye hari n'imiganda yakozwe kiriya cyumweru cyashize wa gatandatu hakorwa imiganda nukuvuga ngo byanze bikunze hari uburyo nyine hasa nkatekanye ariko nubundi nibisanzwe haratekana kamara n'icumweru n'izumweru bibiri nta rusasu bumvikise cyangwa ntaki ariko bagira gutya kumwe bizeye ko wenda hagiye kuba amahoro ukumva kandi drone iragarutse itangiye kurasa mu mihana isenya amazu ndetse ihitana n'abantu ariko kano gahenge tuvuga n'ubundi n'aka kanya gato kubera ko Gisekedi ntago araye nawe inshingano no kuvuga ngo azana amahoro ikibeshejeho Gisekedi hariya ni ukugira ngo ntazana amahoro muri kariya gace ni nk'amasezerano yasinye nawe sinzi abo basinye kugira ngo abuza abanyamurenge amahoro cyangwa se yica abanyamurenge abamare mu buryo bugaragara ndetse si abanyamurenge gusa ubwo n'abakongomani batavuga rumwe nawe
bose baricwa ndetse hakicwa n'abatutsi muri rusange bo muri Nord Kivu abo bose Tshisekedi ikimugambiriye gusa icyo tumubwira mu myiteguro yose ari kwitegura yo kumara ubwoko cyangwa se yo gutsemba ubwoko amenye ko n'abandi nabo bataraye barajwe inshinga bataryamye badasinziriye kuko bazi neza ko uwo barwana nawe adashobora kubaha agahenge none se kuragira ngo nimba uvuze ngo izo ngabo zivuye byose zuzuye ubwato zishaka kuja za Pwenzere n'izindi ku Ndondo ntibaha basanga y'abandi ko basanga no mu nikindi gikipe kinini cyane ngo bamwe barakwiswe mu gukubitwa babona byanze bagenda bazana abandi bashasha ako nubundi umuntu utamenyereye hariya kugira ngo uhamuzane nawe ntaca azakora ntaca azakora birasaba yuko aba bantu bareka urugamba bagaha Abanyamulenge amahoro. Okay. Reka tuvuge yuko mu bice byose by'imisozi y'Umurenge hari agahenge haba no ku Ndondo hari agahenge gusa mu minsi yashize twabwiye yuko hari ingabo nyinshi zari ziri hano mu Bijombo ndetse bikanavugwa yuko bari gukora training y'uburyo ngo bazongera kandi bakigarurira Indondo yose gusa Indondo iratuje iratekanye nanone kandi izi ngabo zari zirangajwe imbere n'umwe mu Banyamulenge witwa Koboyi ese yitwa Koboyi cyangwa se Koboyi ni Koboyi urumva yari ari kumwe nabo ni nkari wari uri kubereka nyine igihugu cyangwa se kubarangira inzira zose za shortcut ariko amakuru ahari nuko naho hatuje kandi ndatekereza ko Amadu yiteguye ariteguye mu buryo abaturage bari ku Ndondo nta kibazo bafite arabibona buri gihabirigwamo Amadu buriya abirirwamo abazi imipango yabo yose bari gukora ndetse ngo hari n'abaza bava mu bisambu bakaza ngo bakirirwa barasagura kugira ngo baprovoke nyine Amadu ngo bakabihorera barabwiye ngo muzaza umunsi umwe azarasiri undi ari iruhande rwiwe akamubwira ya muze muzamuke mwese mutwizanire ntabwo tuzata umwanya ngo turi kurwana n'akantu kamwe bibiri butatu ya muzaze mwese tubone guhaguruka natwe tubereke ibyo dushoboye abo nabagambanyi ba Koboyi n'Abanyamusaraba banze ubwoko banze gukomera ku bwoko banze gusanga abandi biyemeza gucuruza amaraso y'abana n'abadamu n'abakecuru b'Abanyamulenge bemera ngo bicwe ariko ibo bakomeze bagira izina sinzi nemba twavuga ngo sinzi ikibibatera cyangwa se inyungu bafite yego reka tubabwire yuko muri bino bice byose wenda hatekanye hariho ako gahenge kako kanya gatoya kandi tubabwira aka gahenge uko twova hano kuri kamera nyine ukumva ko rwambikanye yego tumanuke gatoya amakuru ari kuvugwa no kuvuga ngo harya Kutumba aza umufurero cyangwa umubembe jya Kutumba ngo Mazito niwe mufurero Kutumba ni umubembe niwe ni nkaho ari we kabisa chef wabo bwana tutaragera hano muri bino bice ejo bundi hari umudamu wari wafatiwe hano za Mikenge yego hari amakuru audio ya Kongora turi kurengana ibyo twita tuzatubwira abantu buri gihe ngo ese gicara ari gutabariza none ura mu mama gute ese ni gute umuntu waba ufite ubushobozi bwo kuvugana na president ugatabaza kandi wagategetse ntiwogira nka buriya bushobozi ngo bafate uriya muntu nka kuriya ngo uvuge ngo hagende ngo abagabo babiri ngo baje kumuzana ngo hagende no urategeka nimba ufite ubushobozi wowe uhora iruhande rwa president kuvuga ngo bafatiye umuntu waje uvuga ngo umujyanama wa president afite autorité yose afite autorité yo guhamagara akabwira umuntu uri hariya akavuga mu abasirikare babiri w'abamayimayi cyangwa akavuga ati ubu nyine ndavuze ngo murekure uwo muntu mumusubizaho mwamukuye nonaha bitaraba nabi mufate uwo muntu mumusubizaho mwamukuye ariko n'igihe yatabaje byose biravuga ko uriya mu mama yatotejwe biteye ubwoba yafashwe ku ngufu yagiye yaratotiwe yakorewe ibintu bibi barabivuze
uravuga gute? ntabyo nagize numvishe mama ngo yakoreye ibintu bibi. So urumva rero zanze bikunze umumama nkuriye kugira ngo atoti akorerwe ibintu nk'ibyo, nta butabera dufite. nta butabera dufite kandi akarengane ku banyamurenge urabizi nako. Reka tumanuke tuze hano hepfo. Njyewe amakuru nta nari mfite, gusa nanone kandi ntiworeka kubitekereza kubera ko yarari mu maboko atari meza, kuba bamugirira nabi n'ibintu bishoboka cyane. Hari amakuru yakomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga, kuri YouTube, za TikTok, za Facebook, bavuga yuko Yakutumba ngo yarashwe, abandi akavuga ko yapfuye. Baranamubika. Ariko dakingi nimba wibuka, abako baravuga ubu nyine nimba wibuka igihe twabivugiye. Sindi nimba tibuka amakuru. Twabivuze mbere. Icyo gihe nibwo yarakiraswe. Baranabihisha. Icyo gihe twebwe ku mboni zacu already tumenya yuko umuntu yarashwe kandi araswa nabi. Ndetse bamwe bari batangiye no kuvuga yuko n'umwuka ashobora kuba atakiriho, ariko ntitwabwira abantu ko yapfuye. Turavuga ati nabyo zonashoboka, ariko ubuhamya byo dufite 100% nuko yari yarashwe. Urumva tugenda dutohoza nyuma rero tumenya yuko Yakutumba yarashwe kandi araswa amaguru. Ndetse ubu nyine twatuvugana tubwira abakunzi bacu, abantu batazi n'ahari Yakutumba ari Burundi ni hari kwivuriza. Umugore yaravuze rero ku munsi w'ejo, aravuga ngo Yakutumba ari kumwe n'abasirikare benshi, abo bose barari kumwe, nta numwe ngugihumeka muko abazima, bose barapfuye, ndetse nawe yakomeretse amaguru yombi. Nukuvuga ngo nimba baramuteye nuzo umupanga kajugujugu, amaguru ye ashobora kuba atakiriho. Kandi buriya bazavuga ngo nirukangana umugabo usiga imbaraga zigusubizayo ntiwamenya kuko kwirukankana umuntu wese wo kwirukankana kurya ukamwirukankana ukamaramo imbaraga, hari gazagera hariya akumva ubwoba burashize akakugaruka. Uzo mu mugani bazaca ngo wirukankana imbwa cyane ukayimara ubwoba. Nimbwa nibirukankanye ikabona yuko byarangiye ari ugufa cyangwa se gukira, izihagarara ikavuga ngo okay, reka duhangana noneho. Kandi umuntu nuko ameze. Nukuvuga ngo hari ibintu abantu benshi aza bibesha. Iyo utekereza yuko hari ikintu uzi buri iteka ryose, ntukagira ngo ufite ubuhanga burenze ubw'abandi. Bamuhaye madaraka, byanga byakunda aba ari umuntu kuri hejuru, nubwo uvuga ngo ufite imbaraga, puissance yawe araho ibigarukira. Uzi ko hari abanyamurenge nabonye cyo twaganiriye bababajwe nuko Yakutumba bamurasha. Aho ngo arabamarike, ngo bababajwe yuko bamurashe cyane. Umuntu wamaze abanyamurenge amara n'amatungo y'abanyamurenge ngo barashe Muzalendo. Ndabona Bazalendo. Nasentozi ko bari hano kandi bari kure. Ugucabaje ni iki nimba barabajije neza. Bo baravuga ngo iteka ryose simbavuze, ariko iteka bazavuga ngo na ko twarababwiye ati drone ga namwe ga mureke bakoremo. Mwumvu babare na nyina ndaza byarukira. Yakutumba nawe yumvishe urupfuru ruzarume. Oya kubabara uko bimera. Baravuga ngo n'ubundi ngo saba abanyarwanda se baba babikora. Turavuga ati yewe nta banyarwanda bari hari iwacu. Kandi ntituvuze abamurasha cyangwa ngo tubagire gute, ariko nimushake mubabare ko muhamubara nk'abadafite ivyiringiro. Kera mumeze nk'andi ngo bababaye nk'abadafite ivyiringiro. Mubarega nk'abafite ivyiringiro ko azogaruka Yakutumba akabarwanirira. Mwebwe kararwanirira karabarwanirira mu buhigo. Ni se wabo ni mukuru wabo. None se ntuzi ko Kongoro umukwe w'ababembe. None se urumva umugore we yabivuze cyane rero, avuga yuko yababaye cyane. Kandi urumva iyo umuntu avuga ngo yarababaye cyane, Monshere buriya isasu n'ukuguru, urumva isasu yikoze ku igufwa ry'ukuguru, amahirwe menshi nuko utakira. Byanga byakunda ugomba nyine buri isasu n'iribi wawa
ntabwo tuzi no bigeze nko mu maguru yombi. Ntabwo tuzi ko yakomeretse ariko reka tuvuge yuko yakomeretse kandi reka tubwire abantu bari i Burundi mbone zacu muducungire neza uwo mugabo mutubwire amakuru. tibo yatubwira wa haraga nabo basa n'abaziritse bayatubwire ndabizi ko i Burundi huzuye akagara ariko ubugara bwabo ubwo ni kubera impamvu. Ikalemi rero iyi province ni province ya Kalemi cyangwa ni muri province ya Kalemi. Okay, niho hakomeje kubera amabara menshi. Twagiye gutya ese ni ntago misonuke neza hari umunyamurenge twabonye bafata ndetse ntabwo turamenya amakuru ye yose yuzuye ariko twabonye bamufata kandi bari kumukubita ari kumuhohotera bavuga ngo bagomba kumutwika. Ntabwo turamenya amakuru yiwe, ntabwo twababesha. gusa muri Kalemi biravugwa yuko abaruba bari kwicwa kubera ko ari bene wabo na Kisegeti ndetse kandi ngo bashigikiye yuko itegeko nshinga ngo rihinduka. Andi makuru numvishije nuko bari abantu twagiye tubona bari kwicwa, bari gutemagurwa, bari guterwa amabuye, bari gukubitwa niki. Naho muri Kalemi biravugwa yuko nabo bari kuzira yuko bashaka kuba bafitanye isano no kwa Kisegeti kandi ngo bashigikiye itegeko nshinga yuko rihinduka kandi ngo ntukisi Chilombo ngo akaguma ku butegetsi. Byari ibintu ntaramenya the king. Abantu bamfasha kubisobanura. Abakongomani bahabarwana kandi bahabashimira Gisegeti. Sivyo? Ngo karica abanyamurenge n'abatutsi bakabyishimira. Ariko ntibashigikire itegeko nshinga ko rihinduka. Ntibamushigikire ko asubira ku butegetsi. Mvuga ari mu question mark wowe. Abandi nabo bakamushigikira. So nkibaza abako muhamushigikira mu buryo bw'urugamba bwo kwicana ariko mwagera mu bijanye no gutora itegeko nshinga ntimumushigikire kubera iki? Ese hari ikintu hari ico baba babona kibi ciza dakora bakavuga reka tumwiyereke yuko tuhatumushigikira mu bijanye n'intambara ariko gusubira ku butegetsi ni shitani ntasubireho. Ese mwebwe ico kintu ko muragitekerezaho? Reka nkubwire bwana munyamakuru Eric, nta muntu n'umwe utabona yuko ubutegetsi bwa Chilombo butari bwiza. Impamvu mbikubwira abaturage bonyine ngira ngo urabizi yuko bahakanye yuko ubutegetsi bumeze nk'ubu ngubu budakwiye kongera kuba muri Kongo. Abantu baricana, urwango rwaragwiriye, province hafi zose muri Kongo ubu 26 inyinshi zirimo intambara. Nord Kivu na Sud Kivu yo ntisiba. Urumva? Ibaze za Katanga, za Lumumbashi, za Bunia buri munsi ni intambara amasasu. Urumva? Nukuvuga ngo buri muturage na Kinshasa. Ejo ndabonye hari n'amakuru yaje bavuze ko inzu ya Kabila yatwitswe niyo mushike bayitwitse. Urumva? Nukuvuga ngo abaturage bose babona ibintu biri kuba mu gihugu bakavuga ngo ubuyobozi bumeze gutya, ngira ngo nta n'ubundi buyobozi bwigeze bubaho ibintu nk'ibi ngibi. Ni nk'ibi ngibi turi mu kubona hano muri kino gihugu turimo. Haniho haratekanye hafite amahoro nta kibazo. Ayo ntaco hagereranya noneho hagereranya n'ahari ikuzimu. Aha ngandi muri paradise hari ikibazo yateye hano. Nuwa ngo ikintu gihari co nimba bari gufata amazu y'umuntu, imitungo y'umuntu bazi ko bamushinjije ibyaha. Nuwa ngo ibira byose ni Gisekedi. Gisekedi niwe yatwitse kandi ga nawe yibuke hari ikintu kimwe yibuke ko iriya ngoma ntafite imitungo hariya. Yibuke ko nawe azova ku ngoma ari ikintu uzukora ukagira ngo none we ntuzova ku ngoma nawe azova ku ngoma. Iwaga yubatse yabaga muri Belgique. Papa Belgique nuziko ariyo none se kora ngo Kabila ntafite hari nawe arabifite kuko gusenya ari amazu kuri we nta n'ubusa. Urumva? Kuri we n'ubusa. Ngo rero ico shaka kuvuga ngo ihohotera ryo guhohotera abaturage ryo kudaha uburenganzira bw'umukongomani uwo ari we wese, ihohotera ryo gukora ironda bwoko muri Kongo rirahari. Uvuga ngo kumbwira ngo kurafata ngo abangaba naba ukabita abangaba ukabitaba byanze bikunze hagomba kubamo ingaruka itari nziza cyane. Sivyo? Kubera ko nimba Gisekedi avuga ataba n'abanyarwanda hariya kuri kamera ugashaka kwerekana uburyo ari abakongomani
ariko inyuma ukaza kwerekana uburyo ibikorwa bikerekana yuko atari abakongomani. Ku munwa werekanye ni bya bindi bivuga ngo ubundi agasesekara ku munwa kagomba kugaragara n'indani. Agasesekara ku mutima akari ku mutima agasesekara ku munwa. Noneho iwe akari ku mutima ntikaza kaboneka hano, akari ku mutima kaza kaboneka ku bikorwa, akari hano kakagaragarira nyine hano. Nuwa ngo rero ibi gisekezi zo kuvuga ngo aguma arasishe drone iri iwacu. Ese iwacu niho gusa kurashishwa drone? Kandi urebye mu by'ukuri muri Nord Kivu, muri Sud Kivu, uretse Bukavu na Kamanyola, ahandi hose hayobowe na leta. Kugeza iwacu ruguru nubwo hafashwe na M23 ariko hafashwe n'amadubu, ariko ni hari iwacu Minembwe nahe, ariko ahandi nuvuga ngo n'ubundi nubwo twahafasha ariko turacayobowe nande na leta, sibyo turi mu maeneo nuvuga ngo ya leta. Ariko akavuga ngo oya muje kurasa hari aho ngo wegera abaturage babaze ngo kibazo mufite niki. Gisegeti nta munsi aregera abaturage bahariya ngo aje kubaza Abanyamulenge niki kibazo mufite, niki mukeneye. Ababwira ati dukeneye iki, bamubwire ngo dukeneye iki, ikibazo dufite niki, dukemurire kino, natwe ukeneye iki tugukorera iki. Se tu intambara igashira hari iwacu ahantu hose yoshira. Hapana ibintu zo kugenda uvuga ngo wowe ubeshe ku munwa. Bwana munyamakuru ni umukobwa, si umukongomani kandi sinzi igihugu aturukamo, gusa yaza avuga icyongereza neza. Ni umukongomani uri naramwumvishije, hari kuvuga ngo nuko yakuriyeyo gusa. Mu Gisekedi ntago afite capacité y'ubuyobozi, sibyo ngo ni gute abaturage biwe bagomba kwicwa, ni gute ntago numva abaturage banje nyoboye bagomba gupfa, sinumva uburyo ngomba kuja kwica abaturage. Noneho abandi perezida bose tuzi ku isi ikintu ca mbere bakoriye bagiye ku perezida barwanya ikintu cyitwa amoko. Amoko urabizi ko amoko mu gihugu akenshi niyo azatuma urumva. Ntabwo ari muri Kongo honyine haba amoko menshi, hano muri Kenya hari amoko arenga 50, hehe na hehe hari amoko menshi. Ariko ikintu cya mbere baza bakora baza bagerageza kubwira abanyagihugu bose kuko bafite uburenganzira bungana. Kandi bakavuga ngo muraba muri nationality y'iki gihugu, muri aba South Africa ntimuri abazuru, ntimuri abaki, muri abanyakenya ntimuri abaki, ntimuri abajyaro, ibyo nibyo iriya muri. Ariko nimugera mu buryo bw'igihugu muri abanyakenya hariya ntiyagakomeze kuvuga ngo aba ni Ababembe, ni Abanyamulenge, ni Abakongomani, turi Abakongomani. Ibyo ngibyo bigenderiya mu makaritiye mu bintu bya culture byisi, ariko nibije muri nationality mu buryo bwa citizen turabaki, turi Abakongomani. Inyungu z'umukongomani wese, Abakongomani bose barangana. Ntabwo wambwira ngo uriya muhungu Ikalemi uburyo yarimo avuga bavuga ngo na Munyamulenge Munyarwanda ngo anakujya ngo anadanganya eti ni mukongomani, umuhungu wahakuriye wenda ataranagira ni Rwanda. Apana nibyo mu cyangombwa ira carte d'électeur yanditsemo tribu Banyamulenge, tribu Banyamulenge. Nta rugo ruvuga ngo n'ubungu bibaye kuva kera. Nurangiza wowe ushake donc urumva nkako karengane wa ahanyuze guse babonye isura. Tuzatubwira abano bantu baza bashaka kwihakana ngo yangu isura yacu ngo se ni gute itandukanye n'abantu, kubera iki umwe wacu azahagera gusa atanavuze bakamumenya. Uziko na bene wabo bagiye gusa natwe bazabicira ngo kubera ko gusa basa n'abatutsi nyine kuba batabazi ariko kubona afite isura igorotse bamuzi bamenya ko ari ariko umugore wabonye bishe Uvira none. Ariko icyo cyatse ko ngo ari mwiza mu maso King ubu nyine wowe bakujanye
ikarimi bakagutibura gutya utanavuze ukinjira ahantu ugiye no kwaka ibiryo nubwo uvuga ururimi ukaza uvuga ikirimi cyariya bavuga barakureba bakamuvuga ati uyu nguyu suyu okay muze mwemera nituvuga ngo abantu amasura yacara aratandukanye nubwo nirabura nabo bakirabura ariko turatandukanye mu masheri cyane ariko aba bacu rero babutugara bazamashaka ngo se dutandukaniye ngo ni he dutandukaniye ngo se tuva ariko abo bantu n'abazungu bava amaraso abo bantu bitwa utugara ko nta numwe nabona uvugira mu gihugu wagende yicarane nabo jewe naravuze ngo aho kugira ngo muze mugenda muvuga ngo ngiki ko muze ngo mwarahunze mukavuga ngo abanyarwanda nibo batwica mwahunze abanyarwanda babakura muri Kongo babazanira mwahuza abanyarwanda gute muri igihugu cyanyu abanyamurenge bari mu Rwanda bo kwikibata singira ngo mwari kurwana nabo mugafasha igihugu cyanyu kurwanya nimba ari abanyarwanda mu Rwanda nabo ko mwahunze muza muvugira hanze oya mu madosiye yabo ira na amacenda mu madosiye yabo azavuga gute reka tuze tuvugisha ukuri kandi tugende amadosiye yanyu mwebwe mwagiye Canada mwe mwagiye muri Amerika mu madosiye yanyu tuje muri UN azavuga ngo mwahunze ko nta munsi mwigeze muvuga ngo twahunze u Rwanda ko muzamuhera bazamahera ngo kuva 96 u Rwanda rwatangiye yewe tuze tuvugisha ukuri reality kandi tubiye kuva 96 mwahunze u Rwanda kuki muri UN mutavuze ngo mwahunze u Rwanda twaje kubisha muri Kongo kubera iki bazavuga ngo twahunze ngo leta ya Kongo na mayimayi none mugezi muhanze mutange kuworonjoka ngo mwahunze u Rwanda mureke niki mukeneye iki u Rwanda rurarengana ni kwa kundi kubura ico sinzi impamvu u Rwanda baza ikintu cyose iyo bashaka kucegeka kuri Kongo bavuga mu Rwanda kandi u Rwanda umwanzi wacu twaramumenye mwamumenye ryari umwanzi wacu hanyuma abanyamurenge bari yari bose nuvuga ngo ibose bari grafted kuri bo abanyamurenge bari Uganda uyu mu Rwanda murera abanyarwanda bari bahari reka tugane ku musozo bwana munyamakuru gusa utugara twingira ngo wabonye ibyo bagiye kuvuga bajya kubwira umwambasaderi wa Amerika bariya uri mukuru wa UN baramubwiye arababwiye se mwe muri bande aho iyi ntambara iyi myigaragambyo ni iki ngira ngo mvishe kuntu babasubije turufu yabo twarayimenye yego nuvuga ngo nta kintu na kimwe turufu yabo twarayimenye bakunda kuvuga kandi iyo turufu ntacyo yamara twarayimenye yego reka tubashimire mwese mwabanye natwe muri ano makuru ndetse n'umunyamakuru mugenzi wanjye ndagushimiye kuba twabanye nawe muri ano makuru yo kuri no mugoroba Imana ikomeza ibane nawe kandi n'abadukurikiye bose Imana ikomeza ibiteho komeza irinda bari mu misozi miremire wawa akagahenge gakomeze kabeho urakoze cyane